umukoro gukorirwe aharwengwe Catholic ka ubwabiri na sima ruhanga ahubwo kusya emyaka 20 umubushweri mwene toteshonga zamani zo kusimira kutura no mu emyaka 20 icorobi timunterera mu ngaro timunterera mu ngaro biti Aza nangwa mureberire na wandeberire umukugamba kwe aha mukorogu Reverend Father Dominic Tumusime owa Chwamba Catholic Parish nashobora kugira ngo abazire bingi na mnonga bashija amani mingi bagatire umukunywa marwa bayebwa okuzomaramizo no kuyamba makagabo akagelasi kawaraji batuzara mubara malamu bakongere ndala enjoyment nja kulumbe bara nja kunywa kuchegesa lare emsara yona tikimazira pate le kankube pate ati nibe tukwikaramu nibe tufoyereki bakama beitu. Who is your king? Abandi tugenzera no mbafumu abafumu nibo twafora bakama beitu. Obundi na pastor wao, obundi reverend, obundi imam, obundi umusasaradoti kya kugambira tokitamuna kitinisa beitu ke mufumu akugambira abokuba kutinisize yakukanga na yongera ashobora kugira ngo abantu bwa hati ebyo kuhimbisa ruhanga babirugireho batandika kuhimbisa ebyo bugiga bwabo hamwe no kwicerereza mu bafumu okutine muhoho gona ogu owofoyire umugabe wawe Kristo wa muya muntebeye watekamu mutondijo ninge kintu ninga situation noha nsente zanje no mwana gwanje nguna hasande tingu za kelezia ningo mu kanisa niza kushoroma mwana gwanje duka yange ninde mwakwikiriza mirimo ya ruhanga bukuba ninyenda kumanyigwire duka yanje nije mfuira mukama. Is it my office? Abandi tungira ubujunanizi bwana offices betu bukozeseza kubi ukurubatira bagenzi beitu nyafuhire mukama rundi office egena gifora mukama wangi Honorable Nur Joseph bya mukama umukugamba kwe hona nashobora ahanshonga y'ubutikirizana oburuho hagati ya Kitagwenda hamwe na Kamwenje cyo kubanza president agaturaganise unaza kutekaho naza kutuha ecoma iya esireseso takagituhire kugatagituhire shahezi hata bakamwenje bana ngo batware kinombe kitu cya kanara bija bakona ivinga nababe barohokare bakora resolution zezigwira district kuna ikiro mu office naza hate shahezi berkampara tuyonturwana ikirarugemu nco turagendera umukugamba kwe Honorable Dorothy Nyakatonzi bonera uryo munyishengero kazi aho bwa district ya Kitagwenda ashabira abantu okugira ngo bagire kugumisereza aho imihanda mibi mu district ya Kitagwenda bito nuko kwe kwasa enjure kugwa bwashesha bwira esente ziringahi ha district tukarabiyaho buri every financial year ntuza kuba ntufuna 1 billion erabene ekora emihanda yitu mweno bwa hati ninyenda kusaba abantu ngo mugumisirize emihanda tekakozi esente ziri ya district konga habo kugira ngo enjure ebire nyingi tokakora hati yo kata mu grade ejenjura Riare bunono kore kintu ekiriyo amakora yagagasha kwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV agenshonga